Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi videoklip. U današnjem videu, kao što vidite, nastavljamo sa Minecraft preživljavanjem. U prošloj epizodi smo napravili ovu kuću, ja sam iskreno baš zadovoljan kako je spala i mnogo sam se pomutio za njom. Dakle, što se tiče ove epizode, za početak bi mogli da premjestimo ove ovdje stvari koje su... Igrice! Za početak bi mogli ove stvari da premjestimo u kuću, jer nisam je džabe pravio. Crafting table bi mogli da stavimo tu, mogli bi to tu da stavimo i krve ćemo stavimo tu. Poslije ću često da dodam i ta govna. Mislim, ja jesam sam osobno govno. Ova ovce mi je dala ideju, mogu smo da napravimo farmu, pošto će mi je farma trebat. Da. Ti želiš da budeš farmi? Ok, za početak mogu da skupimo drva, pošto će mi za to trebat, nemam pojma, stek drva će mi trebat za tu farmu otprilike, za te ovce. I da, dok cijepam ovo drvo, htio bih da vam se zahvalim na prošlom videu oko prve epizode Minecrafta. Znači, video je brutalno prošla, hvala vam mnogo na tolikoj podršci, jer malo sam zabagova sa riječima, jer sam previše srećan. Video je dostigao 5.000 pregleda za manje od jednog dana. I da, također, ako vam se svidio ovaj serijal i ako želite još od ovih epizoda, obavezno stavite like i pretplatite se na ovaj kanal kako znam da želite još od ovih videa. I opet sam zabagova jer mi ova ovca pravi probleme. Ok, imamo još neke ovce, to ćemo iskoristiti za farmu. Farmu bi mogli da napravimo bukvalno ovdje iza kuće, jer nekako čistije je. Samo vam spisim kako ćemo to napraviti. Znači, ne bi da to bude sad nešto preveliko. Tipa ovako 3 uvis, tu stavimo 4, tu gledamo opet ova 3 bloka. Vakneš, možda bi moglo. Ok, imamo Ej! Koliko ovci? Ok, od ovdje prespavam, pa ćemo da nastavimo ujutro. Ok, novi dan, ja sam u rudnik, treba mi kamenje jer ću od kamena napraviti one slabove, to će mi trebati za krov, jer krov mi neće biti kao što mi je bio na kuću, pokazat ću vam nešto mislim, jer ipak ja sam profi builder. Pokupili smo ovaj kamen, idemo sad ovamo, idemo točnije do kuće, ne ovamo. Zapravo ne idemo do kuće, idem da pokupim još i drva, pošto će mi trebati onih drvenih isto slabova, pošto ne bi da mi se bude od kamena, želim da onaj unutrašnji dio krova bude od drveta, tu kombinaciju obožavam, tako ćemo i to da probamo da napravimo i da osmislimo. Ok, sad, da, treba mi crafting table. Ok, imamo jednu, tu je jedna, to je dobro stvar. A gdje su one ostale 3? Seriously, nema ih. Ok, Vivin crafting table, šta? Ok, imamo ovdje još jednu ovcu, 2 ovce imamo. I imamo ovdje još neki lead, to ćemo da pokupimo jer why not, treba će nam. Možda nam bude trebalo, ne znam sad. Ok, vratili smo se nazad, sad trebat će mi, pogrešna kontrola. Trebat će mi ovaj drv da bi se popeo gore. To bi bilo to, sad isto to moramo da prekupiram. Mislim da će čak i biti taman. Mislim da će jedan biti ne, taman će bit. Sad moramo ovaj drv da pokupimo. Ok, malo sam razmišljala, sad, aha, imam krompir, mislim da bi čak malo, da ovce mogu na krompir, nemam pojma, sad ćemo to da probamo. Ja mislim da samo rade na wheat, znači na pšenicu, nisam siguran ovaj da probamo, da, tako se mislio. Dobio sam ideju, pošto već imam ove lidove, ove kajševe, što god je ovo već, uzet ćemo jednu i vodimo je, jer ne znam drugi način da dovedem, jer nemam i dalje pšenicu, trebam tek farmu drugu da napravim, a ova farma mi sad trebala zbog druge hrane, jer mi ova hrana izvornija i bolja je. Nek sad da pravim hljeb i tu ćemo stavimo ovaj, to bi trebalo funkcioniše, ne, I don't know. Da pravimo da nađemo još neku ovcu, pošto mi sad treba mi 2 kako bi mogla da ih parim poslije to je lava. Ok, ja sam našao još ovci, to mi se sviđa, to je dobro. Samo vidim gdje su, aha tu su. Dobro, i njih ću poslije dovest, ako bude moglo. Ok, da ja sad završim ovaj krov što se tiče ove farme, štale, što god je. Ok, krov je završen. Sad trebamo da postavimo ove, kako se zove, trebamo možda da napravimo jednu kapicu, to ćemo tu da stavimo praznu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mislim će biti dovoljno. Ti ga staviš na pogrešno mjesto. Seriously, imamo ti zovemo ga villager iz prve epizode. Ok, davam za kapicu, sad nam treba kapija. I mislim da ćemo morati da žrtvujemo jednu ovcu zbog nečega što će mi mnogo biti potrebno. To je onaj tepih, on će mi trebati za farmu. Kako bih mogao da preskačem jer ako budem išao non stop na kapiju, samo će ono, kako se zove,
Samo će ono ovce da mi izlaze jer neću onda moći ja da izađem, a one će moći lagano. Jer to mi se uopšte ne sviđa. Tako da napravimo tu kapiju. Okej. Napravio sam ove kapice, stavit će. Da li mogu išta perfektno u život da kapije sam, falim te Bože, stavio više. I moram zatvorimo ovo jedno vrato. Sad je vrijeme da pouzimamo ove ovce. Uđemo. Moram obodvije da ih uzmem jer će ovo biti malo zeznuto. Tako. Da su ti sad ovamo. Imamo ih obodvije. Sad ćemo da ih ubačimo unutra. Ovo je vaša nova kuća. Nadam se da će vam se sviđa. Ok, idemo vrata zatvorimo. To je to. Napravili smo farmu. Sad, poslije toga treba da napravimo onu drugu farmu, onu za pšenicu, pošto će treba da ih množim. Neka za sad 2, pa ćemo ih ubaciti poslije više. Ove fence-ove mogu da sklonim, jer mi više ne trebaju. Tu sam držao na ovce, bile prevremeno. I ja vidim još ovamo ovci koji bi mogli da ubačimo. Tako da će i one da idu unutra. Dođite ovamo. Ovo je vaša nova kuća. To je to. 4 ovce imamo. Njih ćemo poslije da parimo, jer će nam trebati još ovih ovaca. Pokazat ću vam poslije zašto će mi trebati vuna. I to bi bilo to od ove epizode, nadam se da vam se svidjela, ako jeste obvezno stavite like i pretplatite se na ovaj kanal kako bi znali da želite još od ovoga serijala, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!